Hi, well, seo fiúna a ríist déanamh vlog a bháid agus seo an bohan bic acamsa ar son an teachtainse agus ha uasach bria agus ha sean an áte bria agus seáil títhe sin ach hut ar son a déanamh barbecues. So a hanna listen me bheits títe bhés acamsa ar son barbecues seachgan a bháid ach cuiú hí sin. Oh well, hiad lá a bháid agus apad lá. Sé droch lá a hán gúdéire ach cuiú ha mi cíideach gan bí an fáilteachas ag go bháid tíoch go blá go suringin. Agus tí ha me sé déanamh an dúile ha me sé géarnach ha me sé géarnach a thula dreisichin thula léonheacham társtan han lisam cursáin ach cuiú sé sin irút a ha me déanamh. Hi, well, show me Jill Fine Jishel or some Tashbin Acamsa and Knock. It's a lime tree, it's a Yeriston, an opera Rhine Myrid Face Show. Agus Hamidoch is going to be a whole technical a Goper Kerst Harawe, Hamidoch is going to be a Nisha, Agus be me Irmo Virin, Agus Haitian, Agus she full house on Miss Monica Kuntur Switchkin, so she was like, I mean, get my excited. Well, sin ac ydy, a'n Tasbro siachat agus caig lefa is mwynhau. Sé full house a fan agus ba tal a wan agus am is mwyn gyd y chorst o hwylw rwyd na horen agus na jalafan is na ffilmich yn sy'n hwylw tal.